Tepang iti tangatan. Tinapalabas, binili ni Don Braulio dagiti buyot nga nagkarnap iti kabangibang a probinsya. Iti daytamet lang agundaway. Sinarongkaran ti Don ti plantasyon ti marihuana iti tanap ti bantay. Iti sabali a bangir, nakaawat ni General Marasigan iti sagot ngem naklat daytoy idinalokatan natin na sao a regalo. Basit alungon anaglaon iti nangisit a kandila. Iti met panagpalpaliw ni Miguel iti Ruar Tibar. Nakita na asimrek dagiti paspasurot ni General Marasigan iti bar. Pagamuan, tanakangag daytoy iti ranipak ti paltog manipod iti nasao a lugar. Dagos met anagtignay ni Miguel ket kinamat na dagiti kabusor. Iti met panagsarsarita da Don Braulio ken General Marasigan. Imbaga tinaud-udi asaan niya agbutang daytoy iti naawat na apangta. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tepang iti tangatang! Kitaem daytoy, Don Braulio. Inted, tijak amam mo a tao. Basit alungon kan nangisit a kandila. Wen, Don Braulio. Pangta ti kayat asawan daytoy. Ti tao a makaawat iti kastoy. Saanen ngagbayag pay dito'y rapaw tinaga. Anya? Ngemjak kabuteng dayjay at tao anang ted kanyak iti kastoy. Pulos ngawan panagamak ko. Ha! Sana siya ti karkaritan dayjay at tao. Taipaay ko kan kuana. Ti nakarimrimon apan nakatay. Ay na, nagbayag ni Nina anapan naglabay ni Burayok. Pangaldawan. Tinasayaat. Surutek lang iti paglablaban na. Iliktad ko ti agdan ti kalapaw tapno sana makauli jay asa. Nay, sino ti tatao lang ti asa? Ha? Tatakabo, may mga orasyon? Nay, si kamot gaya am tingintay. Naimbag nga oras mo ba? Salakay! Hey! Kumusta kayong tata? Ay na, nasayaat kami mo't kanina nga anak ko. Itabampay, nakaalatiw ka dito'y parang tingintay. Wen tatakabo. Miguel, kunayulatan kanyak. Tanagikatakon kas soldado. Anya? Kastaya? Wen tata. Nay, damot-imot mo adakil abag, Miguel. Ay, kuhati nasayaat. Sumrot tapay di takalapaw. Amo ka mabisin ka. Taadayaw ti dinalyasat mo nagturong dito'y parang. Ay, kastagayam. Maladi ka madanagan, Miguel. Agnaid kalata dito'y, aging ga iti kayat mo. Nagsayaat ka ngamin a tao. Agyaman ak tatakabo. Napaggad ngamin da ito yung aramidek. Kadyak kayat amairaman ni nanang. Isuasa ko na mismo timadayo. Miguel. Nasulinak, kan adayo da ito yung lugar. Patsak anatalgadak dito'y. Gusto ka, Barok. Natalgad ka dito'y parang. Naiputputaw to'y kalapaw ko, taada dito'y tisuksukayak adaga. Diyak mo't mabali na panawan, tawan mo't tanti sa bali a lugar, apapanan mi iti anak kaw. Tata. Adapay may sa akalapaw ko ijay daya. Mabalin latang agnaid ka ijay. Uno, uray dito'y latan. Pagturturugak lang da ijay akalapaw iti aldaw, no kayat ko ti agina na. Tatang! Na, simbang putin ni Nina anapan naglaba di burayaw. Ay na, maragsakan lakit din no makita na ka, Barok.
Nabayaga panawan adi ka nagpakita dito lugar mi, Miguel. Wen na. At idug ka salaysayag ti makagapo. No apay asahan ako na nagparparang paikin ka. Miguel, maragsakan ang nakakita manangkan ka. Kasta akmayat nina. Kun kunak iti bagit, adi kan makita iti agnanayon. Ngam iti likodan ti amin, saan ka naiwaksi iti panunod ko. Nina, Miguel, adala ko makayat ko adamagan kan ka. anya dayta, Nina. Siyak kadipay lang kay ayatam. Ha? Apayatinak masumbatan, Miguel. Pimano ka adi ka man lang nagpakpakana. Agdudumat ti sumsumkan, iti panunot ko iti daydi agundaway. Nina, Miguel, sumbatan na. No ay ayatan na pailangan. pangasim. Di ka kumaglo, ha? Di ka kaya makita na liday. Miguel, Wen, ay ayatin ka pailang naging gaita. Ngam, anya, Miguel. ado pa'y tinaskan nga ramidak, Nena. Sapay la ko matamawatan na. Sapay la ko ma. Nagpaot mo ti saritaan nyo ni Miguel ni Rabi Nena. Wan tatang, Limlimtag dagiti matam. Nadnadlawa nagsangsangit ka. Apay, awan tatang. agam uray di mo ibaga kanyak ti makagapaw. Amuklatan. Tatang, Mawatak ti Rignam. Nabayag adi mo nakit-kita ti lalaki nga ayatan. Mala, yung kasurutan ni Miguel iti bangir akalapaw. Tagar mo sartayon. Yung kaayaban anak ka. Apay asikamat ng piumay mangi-deliver kadagiti ikan, Toro. Ayan ni Miguel. Adda na patag anapanan na, Ma'am Altea. Adayo alukar. Aha, kasta ka di? Wan, Ma'am. Iso asyak pa lang, ti mangimat-maton iti presto da iti ikan. Apay, sa di naman ti ayan ni Nana Amalia. At dalat na ni Gabalay da, Ma'am. Masakit ka di? Saan mo't, Ma'am? At dalang sa bali arason. No apay asyak pa lang, ti imbaon da ngaglako. Kasta ka di? Wan, Ma'am. God, kaano nga ro ti panagsubli ni Miguel? Yak amo, Ma'am. Apay ka di. Ha? Ako ha? Awan. Idanon mo laangan ti pakumustakan ko na. Apa man asumangpan, ha? Ha? Wan, Ma'am. Sabali ti madlaw ko kini Ma'am Altea. Kursunada ng samat ni Miguel. Sabagay, jak mababalang. Malaksit anatayag ni Miguel. Nataarpay, nabiskad ti pamagina. Partakak pa iti magna. Ang mga nadagururay kanya kagusto rin presto. Hinipay la Teresa tinagbantay ijay pwesto. Deliver ko ti order ni Ma'am Altea kan. Naglinak ti danong agtakwak manipod dito'y burayo. Nagpresko ti hangin. Nagmayat mataboy-buyan dagiti bilit nga agam ampayag. Nagmayat dito'y lugar. Miguel, Sikamat gayam, Nena. itay ka payasap sa punan. Apay nga da ka dito'y tapang ti burayo.
Nalagang tiriknak nga da ditay, nena. At datali na iti isip ko. Naisam kagayam amang buybuya iti kinangayat taglawlaw. Wen nena. Nagpinta sa buybuyan taglawlaw. Nang runa. Kat ado pa'y lang dagiti dadak kalakay kayo ditay. Ala, agsubdita ni Di Kalapaw. Agur-urayan ni tatang. Aggigidan tayo nga agar mo sal. Wen nena. Ala, agbusog ka, Miguel. Wen tata kabo. Magusto ak launay tinitib at tinula. Kunakon kay ta magustuam. Nariwat pa itay pinarte ta initib amanaw. Oh, adti ti danom, Miguel. Agyaman ak. Ket kumusta ti panaturo mo di bangir akalapaw, Miguel? Okay lang tata. Awan ti parikot. Nasayat no kasta barok. Mala, ibusan tayo tinaluto amakan. Nagpintas sa talaga ni Althea. Bakit kita kenkwa na tilangaday di saber nga inana? Agminar ti kinapudaw na. Gapoy tinagiting assurance na. Ninong? Ah, Apay akit kita andak matlatan. iya. Di mo kumay ka ni ti sabali kay papanan ti panang kitakan ka. Kasla makit-kita ngamin kan katilanga, day di saber ngay nam. Agpada kayo napintas, kan naemma a babae. Ninong? Kuma, saan kan nga umad-adayo pa'y? Agtalinag kalatan dito mansyon. Anya ti kayat mo asawan, Ninong? Di mo dadalan ti oras mo jay restaurant. Taglaplapusanan tayon iti kwarta. Dayta ti kahit ko asawan, iya. Saan ang mabalin? Diyak kaya ti awan ar-aramidin na diti mansyon. Ado ti mabalin mo nga aramidan dito, no kayat mo. Ninong? Iya. Nananay ka na balasang. Nagmayat ti sukog ti pamagim. Ninong? Nagwas na iti lupom. Nagmayat tamingmingan tinagamo arupam. Iya. Anya ka din daytang hay magbagayo, Ninong? Anay ko. Anya ti mapaspasama kan ka? Kalata si makitisikat ko, iha. Anya? Please, iha. Ilutang biti na sakit asikat ko. Pangasim, anay. Boss, sa di ti pangibawlan nyo kanya? Isapulan na kitinapinto sa babae, Billy. Ha? Nangag mo ti kinunak. Uray babayadan dito ang babae. Basta napintas kan sexy. Oo, boss. Sana parikot dita. Adamo ka pangalaan tayo tinapintas a babae. Nasayag nga rod no kasta. Ala, mapangkan iti pangibabaw na. Urayag ti babae ijay hideout, Billy. Bilay, magpintas ni babae nga itad mo kinibos Kasla artista tilang anak. Wen maning, kan super sexy. Sigurado nga granak itiragsak ni boss iti dadya babae. Wow! Manawan ako nito maning. Jak kayat ti sumana What? Pinilik ti kapintasan na babae di nightclub. Nagasad tayo di babae. Sigurado nga ikan ni boss iti ado a kwarta. Tatang,
Awan ni Miguel iti kalapaw. Amuyo ka din sa di na tinapanan na? Unak man no nagpakadakan ka. Saan, tatang? Ita ipay arimwar. Imot na tibag na. Anya? Apay nga minasapsapulom ni Miguel. Kuha. Awan, tatang. Adala ko madamagakan ko na. Kastaya. Imbaga na kadingag sublimat lang ang dito'y parang. Awan mo timbagbaga na anak ko. Maapay ang nagsanay ka itinaunag. Pampanunutak ngamin. Nga amangan na saan manan nga agsubli dito'y parang. Ha? Kas di mo tiugali na. Pumanaw latan asan nga agpakpakada. Anak ko, ada na dagsen arason no apay nga araramidan ni Miguel ti kastoy. Tatang. Bay amlat ta iti kayat nangaramidan. Tinatanok a soldadaw. Aramiden na ti amen tapno mailintag dagiti kamali nga aramid dagiti kun neighbor nga opisyal. Tatang. Rimuaran ni Boss manipod iti silid tayo. Agturungan dito ay. Apay nga ta? Billy, Apay, boss! sublate mo ti babae. Agpay so, boss! Wen, ngabsan nga iti silid ko ti pangipanamkan ko na. Basta makamukan. Areglado, boss! Nanamolyo! Sa di na tiyan mo! Simang puta kon ang naggapoy di tsandan. Nana... Ha? Nina nga na Amalya. Nakaiday ti sueno. Diyos ko! Anya tinapasamak kan ni Amalia. Gagayem, di uliwain na dinggan, tituloy tinobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang. Tepang, iti tangatan. Inapalabas, impakita ni General Marasigan ti Basit Alungon ken nangisit akandila ken ni Don Braulio. Imbagati muno na, nga dagpangpangta iti biyag na. Iti sabali a bangir, kabayatan uray nila kay Cabo ti anak na aninena. Naklat na ito yung nakakita iti isa sang pet ni Miguel. Inlawlawag met tinaut-udi no apay nga imalatiw da ito iti lugar da. Kasta unay met aragsak ni nena ang nakakita manen ken ni Miguel. Iti mansyon, impailot ni Don Braulio tinasakit asikat na ken ni Altea. Iti day tamat lang agundaway, imbawon ni Don Braulio ni Billy nga agsapol iti babayadan a babae. Iti mat isa sang pet ni Toro iti balay da Amalia. Nakita na daytoy, anakaida iti swelo. Itagagayem, dengken nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang! Nana Amalya! Sa di na tiyan mo! Simang puta ko na naggapoy di tsandan. Nana... Ha? Ni Nana Amalya. Nakaiday ti suweno. Ay, Diyos ko! Nana Amalya! Nana, sige, kumpot kayo kanya. Tulungan kayo tumagdar. Sige, kumpot kayo. At di naman nyo adanom, Nana. Agya manak. Apay, Nana. Anya ka di tinapasamak kada kayo. Kalaat-latan na naulawak. Jak meten na puutan. Kat natumbaak gayam. Anya? Kat, kumusta ang tirik na yun? Nakapsutak pa ilaang, Turo. Tinasayat, Nana. Ipan kayo laangan ija ospital. Turo. May mayat matlaang no maipan kayo iti doktor. May mayat matlaang, Nana. Tapno maamuan no apay anaulaw kayo. Yan asungsumpatan ni Miguel tiyawag ko.
Padasak man nga awagan. Parang sungbatan nan. Dito. Agriring manan. Miguel! Sungbatan mo at iawag ko. Kala at anaidap ti cellphone ni Miguel. Nalobat nga ta. Tinasayat. Nagsubli ako ni Kayan ni Nana Amalia. Madama pa'y lang amin at ang tamingan ti doktor. Kumusta, Nana? Anya timbaga ti doktor, ang sakit yun. Nangato ti presyon ti darak, Toro. High blood, ak. Anya? Di ka madanagan. Takabailan pa'y ti bagik ti sakit ko. Liklik aklaan dagiti maiparit ang makan. Kas ko maiti natataba, wano naman ti ka. Nana? At gayam ti inreseta ti doktor nga agas sa tumarag. Sige, Nana. Siya kung ti makamagumatang kadagiti agas ang masapol nyo. Agyamanak. Kat, naawagam ka din ti anak ko. Yak nga rod makontak, Nana. Ta naidap ti cellphone na. Kasta ka ni. O, Nana. Nay, apag iso. Para akong ti tricycle asumumat. Para! Hala, sibayin kayong taglogan tayo ti tricycle, Nana. Kumpat kayo kanya. Agyamanak, Turo. Hala, matulog kayo, Nana. Total, natumaryumatan ti agas yun. Ay, nakababain paikit din kan ka. Ha? Anya ngay kumati ka ba inyo kanyak? Gapo, iti panangas asikasom kanyak. Naganos ka, Turo. Ay, jak amon tinapasamak kanyak no awan ka. Ay, Nana. Awan ti rumbang apagbainan nyo. Kaputaan, nasingad kayo kanyak. Turo. Kasla pudpud no kayo na pamilya. Kasla kabsat kumatan ni Miguel. Tasipod pa'y kinaubing ko. Da kami ti kanayon nga kuyog. Malakit din, Nana. Maturog kayon. Nino, Toro, tinanggap po iti parmasya. Tinasayaan. Sabtak man kindi. Toro? Oh, si Kamad Gayam, Ma'am Altea. Wen, nagapo ka mo dita parmasya. Apay, anya tinaramid mo dita? Gimatang ka iti anggas? Wan, Ma'am. Para kini Nana Amalia. Gimata nga kiti kanayunan nga agas para iti high blood. Good. Kumusta ni Nana Amalia? Nasaya at matantirik, Nana, Ma'am. Pinanawak ngagmay sa iya balay do. Nasaya at nga rod no kasta. Kwa, kaya't ko ang makita ni Nana Amalia. Ha? Ang mga no adapay kasapulan na nga agas, ta siya kundi makaam mo. Ma'am. Mapantay iti nang iparadaak iti kotse. Kaya't ko ang makita ni Nana Amalia. Sayang ti may sang aldaw. Asaan ang naglako ni Turo iti tiyendaan. Ay, kasanumat ngamin. Masakitak matan, kat bambantayan naklatan. Nagsingpet dayjay nga ubing. Awan, ti maibagakken ko, ana. Adda kotse ang nagsardeng iti batog. Sino nga tadayta? Ay, kitaak man. Di ba't Ma'am Altea ti kaduan ni Turo adim saag iti kotse? Anya nga iti aramiden na ditoy. Naamuak ka ni Toro tinapasama kada kayo, Nana. Isu asimuro takkan kwa na diti balayo.
Ay, kasta ka di balasang ko. Kat, kumusta ti Rignayo, nana? Nasaya atak meten, gapo iti tumtumar nga agas. Mariknak latta ti kapsut ko. Ay, nakababain pa ikit din. Ti anya, nana? Sa anak pa'y anak kadalos diti balay. Nagado ti warame. Saan aparikot kanyak dayta? Oh, Ma'am Altea. At ti merienda. Pag merienda ko ba yun? Agyaman Toro? Pasensya amod tinaisagana ang merienda balasang ko. Banana kyo. Nakanaw laeng adyos. Nana, kinunakmatan kata kayo adidak pakadanagan. Kaya't kayo laeng... Ha? Ni Kati Miguel, ti akin ladawan, iti dayta? Nana? Wen, balasang ko. Di naggraduar ijay Philippine Military Academy. No kasta? Opisyal ni Miguel. Idi dayta balasang ko. Ang ita saanen. Anya? Ma'am Altea, excuse me Agsubliak pa yung kusina. Aglut-luto ako kami, niti pangaldawan tayo. Sige, ma'am. Saanan, Toro? Kababain mat no dituyak pala ang mangal daw. Ay balasang ko, dito ikan ang mangal daw. Pabainan nakka de. Ha? Saan nana? O sige, dituyak kun ang mangal daw. Hindi na kun sinong bata ni Nana Amalia. No apay ang nagikat kasmay sa soldado ni Miguel. Isumat lagayam anaturad idi anang kamat iti manipdot. Anang ngagaw iti bagko iti tsentaan. Nagsimple alalaki ni Miguel. Tsak impagarop amay sagayam idi nga opisyal iti armed forces. Oh. Apay akas tayo matantarik na kankwana. Kasla kaya't kumatan ang makita ni Miguel. Nagsaya at ataon ni Altea, Toro. Agasem, sinarong karanak dito'y balay, tapno kumustaan naklaeng. Mas dawak nga rod na. Da nagpilit nga umay na kayo sa rungkaran. Amom, kaya't kuman ni Altea para iti anak ko. Ha? Baknang ni Altea, dinto tamarigrigat kami kan ni Miguel. Simple laeng apanagbiag ti adda kada kami. Nana? Kayat ko, akas jay ko maaklase ti babae ti maasawan to ni Miguel nga anak ko. Nagpintas lang arudan, nasingpat pa'y. Rabiin, tatang. Saan pa na ang asimangpot ni Miguel? Maturog ka kit din, anak ko. Di tayo mo no niya nga oras asumangpait. Tsak makaturog, tatang. Orayak pa ni Miguel ang makasampat. Nina. Ha? Isulakit din ti tataulan ti aso. Tatang, indak kitaan na isungag pa iso. Mabitlaang. Ha? Apay, tatang? Amangan mo sa bali at tao ti tataulan di asaw. Iso asiripong pa di tarakang titawa na ni Miguel ti dimtang. Wan, tatang. Iso ka day? Wan, tatang. Naglayunan iti kalapaw a pagturturugan na. Intol bigatan nakasaritan ni Miguel, anak ko. Sigurado ang nabannog day jay. Wan, tatang. Wan. Kumusta ti panagpaliiw, Mao? Nasaya at may tatakabo. Naskin na makaalak itinabatan nga ebidensya.
tapno ma-court martial ni General. Kastamot ng dagiti pasurot na nga iskalawags. Ha? Adalak na imbag ti lugar apapapanan dagiti pasurot ni General. Ay, amo ka na riga, tiraramidam. Agan nagkakumaka na yun, Miguel. Wen tata. Araramidak ti kastoy. Para iti pagsayatan ti kaduan. Ay, barok. Amok asan ngagmaymay sa ti General, ngagar aramid iti may kaniwas. No di kat addaan da ito'y iti padrino. Wenno kimapang iti grupo, dagiti sindikato. Simang putin dagiti karnapalugan ni Jibudega, boss. Aglayon tayo ka din ni Jibudega? Well, kaya't ko makita dagiti na karnap dalugan. Bun, boss. Sana ka napayan ng ibaon kada Victor nga karnap iti kabangibang nga probinsya. Kwarta manan ti agur-uray kada tayo pili. Sigurado, boss. Nalakalangan ay ramidan iti peke a plaka ken papeles dagiti lugan anak karnap. Kasamutan ang mabaliwan ti kolor wenno maris da. Boss. Kontakag ti gayem ko a falsifikador. Expert dahil dahil ngagpalsipika kadagiti dokumento. Inawis kayo amin dito'y hideout. Gaputa napatag ti ibagak kada kayo. Gaputa baligi ti narami yo panagkarnap at damaangay a victory party dito'y hideout. Thank you! Ado, tinaysaga nga anak ken pulutan dito'y hideout. Kaya da sorpresa nga gururay kada kayo. Saan lang nga arak ti pagrenakan nyo? No di kat agrenak kayo pa iti babae! Pinasukon kong kinibili dagiti agkakapinta sa babae. Agragsak kayo, babaan iti den nilasag. Miguel, madandanagan na itar aramidam. Diyak kaya't nga dadakas ang mapasamakan ka. Nena, Maawatak ti panggap mo. Wano ti kayat mo nga aramidan. Ngam agpagad mo ti biyag mo. iwak si mitiisip mo ti panagdandanag. Awan ti dakas ang mapasama kanyak. Dahit ako matikanayon alaglagi pam. No amomla ko ma. No anya ti marikrik na. Nabayag adi ka nagpakita kanyak. Iso adyak kayat ang maisagmak ka. Nena, Miguel, aginggat ka ano nga gururayak. Ay ayatan ka. Kadyak kayatan nga umadayo ka pa'y kanyak. nasingpat ka, Nena. Itilikutan tijak pa nagpakitakan ka. Si dadaan kalakta amang uray kanyak. Manipod na papanaw ti kampo dagiti soldado iti dayto ang probinsya. Awanan ti damag ko paykan ka. Ngam, sa anak po kawan itinamnama ang makita ka manan. Nena, No asino ak idi ang pinanawon. Siyaklat na ang masangpatang. Saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka, Miguel? Isa pa nga asim. Di na kun pampanawan. Tamangan no iti panagsublim tumanan. Kat di na kun makita iti agnanayon. ha? Anya ti kayat mo asawan, Nena. Anya ti kayat asawan ti dinakamat ni Nena. Gagayem. Di uliwain na dinggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang iti tangatang. Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon kan musika. Jonar Repotazo. May sapay asagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon
tepang, iti tangatang,